thir tu te chi bai le vek ule Cachar SP in Congress palai te dang voin July ni somni le pariat khan Assam Opposition Party lian berle Central Opposition ni bok Congress palai te chuan July ni somni le paruka in kana mun tlo tumin ramrilam an pana mase Cachar Superintendent of Police Ramandip Kaur chuan lo dangin akatlang tir du lawani Congress delegates te hian laila puran pana dolai an thlenin Cachar SP hoten an lo tidinga All India Mahila Congress President Susmita Dev chuan SP nena lailapur thleng kan kalang boina munero kan kal lo mayang ti in kal adil trala mase Cachar SP Ramandip Kaur hena phal ta chuang lovani Congress High Command atangin Rahul Anu P Sonia Gandhi chuan tun boina enfia turin Special Committee din turin thupe kasiama Congress Party chuan opposition role poimo taklen tumin boina ron in ir chhuwa dan hi chui chian an tumani he Special Committee a hian Assam Pradesh Congress Committee President Bhupen Bora Assam Assembly Congress Legislature Party Leader Debabrata Saikia Member of Parliament Pradyut Bordoloi Deputy CLP Leader Rakibul Hussain Member of Parliament Gaurav Gogoi ani hi Assam Chief Minister Lui Tarun Gogoi Fapa Khania All India Mahila Congress Committee President Susmita Dev MLA le APCC Working President Kamala Khiade Purkayastha ten telani he Pisonia Kandi thupe kangin Special Committee hian Assam Mizoram Ramri hitlo ngeyan tuma mase Assam Police te chuan democracy palzutin Opposition Party Leader te hi andang tahlo zoka anlunga oilo hleni Susmita Dev chuan ti hian soya BJP Minister Parimal Suklabaidya Pijus Hazarika tepo indang chuang lova ngati nge keini hi min dan bik le he hi engang sarkar nge ningai Opposition Party tan hian dan thanga omem ni ti in Cachar SP chu thinrim zetin zota North Karimganj MLA Kamala Khiade Purkayastha chuan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chu natakina demboka a Chief Minister na hnuaya boruwa ka ti chevekani Assam Police in nunna hlutak an chan pha bok ati nimina Himanta thu soikayin nimin khan Himanta khan Central Sarkar in Barak Valley zongzong hi Mizoram kuta daro ati chuan Assamina zom mayang tia soite kha zak theilo takani Barak Valley emo Nalbari po ni se midang kuta peturin tu nge monia a in riat le ti in akhak na le Himanta Biswa Sarma hi mitzak tak angin kan lo ngaya mase lo ni holo Central Sarkar ti lom tu matal satle mayani khatiang thu Central Sarkar ina ti chuan Barak Valley po kan pe mayang ti asoi kha kan be sei lo thilani Central Sarkar thu thuwa Assam Sarkar hi om turani lo Susmita Dev chuan atibok chanchin masalama kan soitak angin Cachar SP in thliam na takatora wangin Mumbai lama en kol turalak thla kania a ai o turin hailakan di SP Ramandip Kaurin char salangala Cachar SP chon opposition palai te pu na hinolin Chief Minister meu point aram riat lo ti in achangani Cachar SP chuan boina mun hi achunga mi cheng te chau lukan phala security thilania wangin kan phal lo mayani ati hetia Cachar SP na soi hi Congress Party chuna pomlo khopa BJP Sarkar in opposition te chanwo paljutani anti vethung Susmita Dev chuan Mizo mi pui le Barak Valley mi pui te chu inrem na le muan na aom theina na ma laklang turin asombok Cachara voin khan ben ko ni in mi pui nan zom thaleya muno om kan palai na soidanin munkil khor lama po dor in hong mu tura om manglo All India Trade Union te strike ko te khachuan zoma hlongai lem lova tuntum benzet hichu a boruak lumlai takani veboka an ngai thu tak viawani mase researcher te chuan ben hian tangkai na nei om an la hrelem lo strike ko tu Barak Democratic Front BDF protesters tam tak chuan Silchar Mizoram House omna Sonai Road laman pana Mizoram Chief Minister Lim an hal
zingdar som pakhat khan thalai zarual je chuan poster chi rang kengin kongan so a Mizo police go back, Mizo aggressors go back ti thuziak te kengin an aw na sa hlea an aw thom wang hian Mizoram police an tol kirdon lo ti chu an re chiang view tura nga yela pong sual hi kan du lo thleng non to lo se tia tlom ngai pol aw te nen khan danglam na anei meu don lowang Cachar district chunga Mizo om tam tak chu an hlau thong view na in thil du om lo a thlen om hriat ani lova nam ang zonga boina ani lova state ramri thu ani angin boina mun ni lova lo boi chiam hi a fin thlak ber lova vai ho po anin sum thei view ni na lang Mizoram chunga nam dang om te po in nam hoi home le ethics thatak nei kan ni zia hi hetiang boruwa kara hian muthin se ramthim vela chanchin tha kan zuk soi chiam a hian isua mela lang fia zok ngei na rin oma Assam ramrika na Mizoram run tuma local te chu an lu po lo tan sakila tuin nge min thiam lo chuang ang ni maro chu ramri boy na ne na inzom na nei mia lo thila ramri boy hi ibel lo ramang u kawtah party politics kan seng lut ang tho hian atura hlo om hle theidon ani Mizo kan nia kan tuma ruwa kan don na thuibok ti kha tun tuma po hen kan re theu don nia nitin mamo eile bar lak luna assamina dangpinga he thu hi home secretary in central sarkar ne na athen tun naya assam le Mizoram ram ria boina chuak kal zela assam chuan Mizoram ta na nitin mamo eile bar chok luna kong puya dan pin ba ka rel kong ati cheboka hemi chungchanga hian Mizoram sarkara home secretary pilal biak sangi chuan sarkar lai pui union home secretary ne na voin khan le kha thon pilal biak sangi chuan national highway zathum le paruk le Mizoram le Assam in kar kongte Assam chuan July ni somni le paruka tanga voin thlengin adang ping ti asoya national highway zathum le paruk hi Mizoram mi puite nitin mamo lak lu na kong pui poimo ber ani awangin hei hian na satakin nitin khosak phunga Mizoram state chung mi puite har satna asiam sakani ati NH zathum le paruk dan pin mai du tok lovin Assam atanga Mizoram lu ka zong te chu Assam hian adang chat vekani ati bok he lekha hian home secretary pilal biak sangi chuan Assam state sarkar malak na in Mizoram chak lak na kong te hi kumkalta October ni som pasri atanga November ni som pakat thleng khan alo dang chat to bok ti aziaka khathil thleng khan na satakin Mizoram mi puite ni tin khosak ati boya voin thleng hian Mizoram mi puite chuan ni tin mamo phu ruk na konga har satna an la tok chhun zom zela national highway le rail kongin an state a paltlanga wanga adu huna Mizoram pan na kongte Assamin achuchat zel mai hi poi khoina lian takania hetiang thil hi voitam taka thleng to thina ni ati Assam state chunga Hailakandi districta misual tu ti hriat lo ten Mohammedpur railway station le Ramnathpur railway station a rail kong anti chiati in home secretary hian aziaka he rail kong ti chiat tak hi Mizoram ta na kong poimo tak ni in Bairabi railway station po na kong om chuna ni a national highway ti lawa chuan Mizoramin mamu aphur lu theina kong om chuna ni atibok pilal biak sangi chuan national highway le rail kong nei tu dik tak chu sarkar lai puyani awangin state sarkaremo mi puyemo engpol ma in dang turin thu nei nan nei lova heng kong puite kal tlanga mamo phurlu ti top theina dan an nei lo ti in ale khathona union home secretary hi arhila chuwangin sarkar lai pui chuan he thil poi tak thleng mek hi angai tha thiang lova an poi khoi mek ti top turin Assam sarkar ne na khau taka thu pe turin ange na mi pui mamo phurlu na tura national highway le rail kong te paltlanga ni le thoi theina tura mala turin Mizoram home secretary pilal biak sangi chuan union home secretary hi ange nani social media manchung changa deputy commissioner kolasip chuan thu chua asiama Mizoram le Assam ramri boina awanga state pani inkara inka na hiala thlen nuwa ramri shul boruakin thatlam panzel tura beise ni lain engthil po thleng thei rengania chuwangin civil mi ten ramri shul khuale
security duty na mun te tlo lo turani official duty poimo te point har satna an to lo na turin district magistrate phalna lamha satura thuron pe kan ni bok heti la hian ram rusul tlo tu mi then khaten social media mangin Mizoram security force duty na mun an the dar thin ti hriatania hei hi kan sipai tele civil mi te himna ta na thilpoi takani theya wangin ti to lo turangen le hriatir anni sumdong te an thil zor chepret lo tur le aman ti sang lo tur hriatir an ni boke sumdong dorkai thlai le theizuar tu te chu an thil zor pakhat ma chepret lo tur le aman pa ngai ayatova hral lo tura hriatir anni piramdin liani food civil supplies and consumer affairs department director chuan nimen khan hriatir na siamin sumdong te dorka le thlai theizuar tu zong te chu sarkar dan zom vek turin a hriatira tundin hmuna ramria har satna kan to me ka wangin kan nitin mamo chok lu na kongpui berpo aral mong ri lo hle a tundin hmuna kan nitin mamo te enge mo hun chung khailak theyani atiani he hriatir na zom lova man chua te chu legal metrology act 2009 le prevention of black marketing and supplies of essential commodities act 1980 dan mangte in hreman niang ti FCS and CA director hian soibok tin nitin mamote to u chuak takazuar thin te chuan mi puite dikna le chanwan palzu tani ti hria in mi puite chu consumer an ni na anga ma ni dikna le chanvote Consumer Protection Act 2019 section 17 dan manga hum halani theinan mani omna district theva deputy commissioner district magistrate te hena thlen thin turin a hriatir bok ole kan channel min hlut saka min lo thir sak thin tu te atop thlenga news kan update min lo thir sak thin awangin in chunga kan lo me